Tekmovalni premor še zdaleč ne pomeni, da moštvo spi na zadnjih rezultatih in dobrih predstavah. Še je precej prostora za napredek in predvsem za sprejemanje novih idej trenerja. V ta namen je Kruno Jurčič svoje varovance odpeljal na mini pripravljalni ciklus v pogosto uporabljeno pripravljalno bazo v Moravske Toplice. Povečana intenziteta treningov v kratkem obdobju za še boljše izvedbe v prihajajočem napornem ritmu tekem vikend sreda. Nogomet koji mi želimo igrati poteže za sobom i zahtjeva jedan visoki stupanj kondicijske pripreme i tih performansi što se tiče snage, brzine i izdržljivosti. Iskoristit ćemo ovaj mikrociklus od 5 treninga. Tu imamo prekrasne uvjete, imamo prekrasne terene, super hranu, super uvjete za odmor igrača. Fanti su reagirale jako dobro u ova prva 2 treninga, jako smo zadovoljni, nadam se da ćemo ova 3 odraditi, da će nas vrijeme poslužiti i da ćemo se zadovoljni vratiti u Maribor. Šuler, nažalost, će biti odsutan po nekim procjenama liječnika 10-ak dana, međutim nadamo se da će njegova povreda biti brže sanirana, da će nas on već iskoristiti ovaj period od 14 dana bez utakmice i da će u onom trenutku kad dođe utakmice biti spreman za nastup. Med tistimi, ki v tem času ni treniral v polnem obsegu, je eden najbolj standardnih od začetka sezone. Marwan Kapha je na tekmi s Koprom staknil manjšo poškodbo, ob tem, da je tako ali tako zadnji dvoboj odigral bolan. The 1 days before I feel catastrophe. I feel soft, and in the same days, in the same day till the game, I have 38.6 temperature, and I speak with coach. I tell him I want to play. I don't care. Also, if I 39 or 40, this game I will play. It's very important to win, to give the fans good feeling. The last game I get injury in the knee, but I try to training normal. Po mini pripravah v Prekmurju se bo moštvo na nadaljevanje sezone s pomembnimi tekmami v prvenstvu v Celju in v Ljubljani ter pokalnima obračunoma z Rudarjem pripravljalo v domačem okolju.